Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. UMDC ke Omsning Constituency, ubak Don Kupar Sumer, hane kasni ke Katsan Tere Ukalalingkot, ulakan tho yo Chief Executive Member jong ke Khasils Autonomous District Council, ubak pencengan NCM, daka bakano, baula penokam baklaya ke Syuki ke MUCM. Ya kini ubak Don Kupar Sumer lapan pau hakinong patai kubor hane kasni Hasilong Press Club, haka bau laito bau ubak pencengan NCM, ula ai hadu kat khandai teli ki walk order, haka jinglot ke bakot arpolak tingka ha Omsning Constituency, klaim ke jing tep jong u. Nalor kani ula ongru, bau neu UCM mula pensangi anopan, ya ka jing pentre ya ka yo Omsning, ke bedai sibenta na kamang tingka, jong ka sarkar pedeng ke bakot cispa lai pulai kuro tingka. Kumta kani ke jing le jong ba pencengan NCM, kadai ke jing penukam bakla ya ka Syuki CM, laban rap ubak Don Kupar Sumer. Style and functioning CM, pencengan CM, kalau ada download, diketor, kumade, kalau ikiwe, jadi mau ulur bersekongsi belum jauh. Kini kalau ajik thok, nah, yo ajik tip lagi, rasanya, baru nak for office of the council, yo semua sama pada, tip ajik tip jauh, lokal mesti jauh usne. Kalau ada umsing konsi kamdan UMDC le jom, ini soya hak usia bukan pek, lagi umsing kalau mah, kan knowledge jauh lokal mesti, macam umsing, isu yo pada, I copy lu show. Local MC dan detik dia ada yang komplain benda hau CM dan mak sesuatu mesti berada office mana tahu apa yang it has been brought to my museum, it has been brought to my knowledge that you have issued many work orders in my constituency without my knowledge. Therefore, kindly recall and cancel all the above mentioned work order immediately. Ini ngajar list dan Development Department to the council, but can you copy about your order about malatau ni copy to local MC Don Kupar Sumer. Kani kancing nampak syak lagi your kelat penroi national kita. Kani jinak on board UCM kam issue hasil berikong, lagi kesin apa sistem kami kajian on board dulu. But ia kani kancing misuse, ia kepisah koyor for central government. Pakai ke pasu lingkup kalau bah hak konsi kebangan represent umsing konsi bagi paiba jom umsing konsi lejen dengan lepai paling konsi menong haba ngalun UMDC lu saya lagi ya kali ini jadi John Bor jom CM ban sam scheme nam tahu pertong jom ke PDF ban yo ke political mileage political marketing ke political interest jom ke party PDF kali ini list jom ki doktor ki bayo apa umsing konsi without my knowledge, whereas apa ke work order island copy to support local MC. Kalau ngam semua masih yo mana tawa yo for office. Jadi company bah kajing penduk yang yo umsning atur salah. Kalau jinulong wakram kila pariai yo umsning, bah kila sam ya ki paralog MDC lejong ki bekun Emily negara parti PDF. Kini pergi dan buat apa kecil dua cuba umsning ni dia umsning rural market kali kecil kecil jom PDF nama adu kali dunong apa kerap ya ka umsning konsi bagi kiba yo jom toi nak yo umsning.